Hürmetli televizor караусылар, hürmetli кунактар, эфирда алтын тирмә тапшыру. Һәм мин Нәгыйм Нургалин тапшыруды башлайым. 1 июнь халыкара балаларды яклау көне. Шуңа күрә бүген безнең алтын тирмәлә Фатима Мустафина исемендәге 20-нче Өфе кала башкорт гимназияның башлангыч класс укытучылары һәм дә Өфе каланың 40-нчы балалар баксасы тәрбияселәре. Хәзер якындан танышып китәйек. Менә мин тирмәгә килгән кунактардан юла буенча, әлбәттә, уларның ырыуын, инде һәү-һуланы харап китмәй булдыра алмаем. Рәхмәт итегез. Әбиел районы Хәмит авылыннан Хәлфидинова Нәйрә булам. Ырыуым Тамян, кияүдәмен. Әлеге вакытта Өфе калаһының 40-нчы балалар баксасында тәрбиясе булып эшләп йөрим. Афарин, алкышлайбыз. Рәхмәт итегез. Мин Нәдершин Өзбәрҗет мәдәрис кызы булам. Авыргазы районы Мурадым авылында туып үстем. Мең ырыуынанмын, Өршәк елга һавын эсеп үстем. Хәзерге вакытта Өфе калаһы Киров районының 40-нчы башкорт балалар баксасында өлкән тәрбиясе булып эшлим. 2 бала тәрбияләйм, кыз һәм улым. Мин Харасова Айзира булам. Бирән районы Аскар авылында Озон ялан һавын һаулап үстем. Ырыуым Туңгәвер. Әлеге вакытта 40-нчы балалар баксасында тәрбиясе булып эшләйм. Безнең команданың исеме Баласак. Безнең команданың девизы Йырлы баласак, нурлы баласак, якты бер истәлек булып күңелләрдә каласак. Ой, афарин. Рәхмәт итегез. Мин Акбулатова Светлана булам. Мәсетле районының Дуан Мәсетле авылында туып үстем, Ямле елгаһы буенда. Ырыуым Әйле, кияүдәмен, 2 бала тәрбияләйм, кыз һәм ул. Афарин, рәхмәт. Рәхмәт итегез. Мин Калиева Айгөл булам, Салават районы Әлкә авылында туып үстем. Әлеге көндә Өфе кала 20-нче башкорт гимназиясында башлангыч класслар укытучысы булып эшләйм, 3 кыз тәрбияләйм. Ой, афарин, рәхмәт. Рәхмәт итегез. Мин Гүзәлия Кашаева, Өфе калаһында туып үстем. Әлеге көндә 20-нче гимназиялы педагог-психолог булып эшләйм. Безнең исем 20-нче кызлары. Безнең девиз Милли рух үҙәге, баш калабыз бидәге, гимназия ул безнең, һаҡлайбыҙ башҡорт телен. Аттана бит она. Безнең йыр. Без 20-нче кыздары, ҡырағай ҡырҡаҙары. Без 20-нче кыздары, ҡырағай ҡырҡаҙары. Қаңғылдашып айтыр өсөн, қаңғылдашып қайтыр өсөн, тағы келді яздары. Қаңғылдашып қайтыр өсөн, қаңғылдашып қайтыр өсөн, тағы келді яздары. Ай, афариндар, қыздар, ойынға келгәс, ярышқа келгәс, ойынды башлайық та десе ойлайығыз. Башлайық мы? Беренче һорау. Юмақтан башлап кетәйек. 1 тирәк, 12 ботак. Һәр ботакта 4 япрак, һәр хабакта 7 япрак. Беренче булып бактылар 20-нчеләр. Нима булды инде ул? 1 тирәк ул ел, 12 ботак ул 12 ай, һәр ботакта 4 япрак ул 4 адна, һәм 1 аднала 7 көн. Әбет алкышлайбыз. Афарин диде. Ей, ни менән башланып, ни менән бетә? Е хәрефе. Беренче булып бактылар һәм әйттеләр. Е хәрефе. Дөрес, алкышлайбыз. Башкортостандагы ниндәй елга исеме сифатта, кылымда, ялгауда булып йөри ала? Дөрес. Афарин. Афарин. Бала күңеле ак кагыз һөйләмендә хәбәр ниндәй килештә килгән? Төп килеш. Һәм дөрес. Төп килеш. Афарин. Кызлар. Телдәге өндең язма билдәһе. Хәреф. Дөрес. Алкышлайбыз. Укыган кеше укыган ди. Ер шарында 4 тубыклы бердән-бер хайван. Уны беләбез инде бит, уны Фил. 1950 елда башкорт алфавитына ниндәй хәреф индерелә? Йо. Алкышлайбыз, кызлар.
Ағиде журналында сыққан бәппін-бәт деп исемленген қосымта хәзір нисек атала қыздар оны біләгіз балалар бақсағында ішлеген әмді башлаңғыз класс оқытушылары. Хәзір журнал ол балалар үшін. Ақбудат. Ақбудат. Әйттік те бақмалық. Бақмарғыз да хедекілі янманы. Янды ма? Оға сетіға берсен қалқышылайғы. Ақбудат журналы 1999 жылдың майының Ағиде журналы есінде бәппін-бә есім астында қушымта болар ақсыға. Енді 1991 жылдан өз аллы журнал екенін барығызда біләгіз, әмді алдырағыздар енді шылай бет. Шылай болғас енді. Нендей хандар бұйыра ала. Дейіл, екі хан. Бірі ғымынан бәйлі, бірі қайсымынан бәйлі. Жүз, әмді. Дүр. Екі командала бірге бақтан, екі командала бір әрсен кәді шатырады. Туғандан иміп, туқтағанға теклімге, кәзі, харық, несек атала екен ол? Бәріс. Бәрес. Алқышлайы бәресті. Әбіна әлиф бағуды қайдан білі сыққан екен? Әлиф ол бірінші харифі алфавитта. Ай алфавитта? Ғарып. Тәугі харифтары. Әліп би. Әйе. Әліп биді. Мұна? Дұға етіп. Мұна? Латайдар хүйлеген. Алқышлайы бұ. Бала туғаста несі айға теклім көз ешін сығармай ила екен? 2 ай. Аха. Менікілер 2 ай шылай болды. Bir aydan 3 ayga teklem bulğas 2 ay sonra isteyine betindi. İğne gays alamı teksen. Dürü, aferin. Nindey başmak besen aşamay. Ayak kiyimi. Dürüz ayak kiyimi. Burun Башқұрттарда бала туғас, мұнан үлкен ағағана яки апағана көрәткенде, yüzünen illik аяғын көрәткенде екен. Не үшін? Бастылар? Яғыд? Күнләш мәхінесін. Қызған мәхінесін. Үлкен туғаны кесіхін ебірлемей теген ұшаныс яшаған шылай ішләхің дей. Дүрі, бір тән қайдекі. Нендей ел бірігіне күн бола? Яңы ел. Дұрыс, яңы ел. Афарин алқышлайбыз. Анай бұқын тәтке? Бірәу, икәу, үшәу, дүртәу, бишәу, алтау. Алқышлайбыз қыздар. Бірәу, икәу, үшәу, дүртәу бардық, дүртәу. Әй, бишәу икәді. Әй, алтау бар әлей. Етәу, сегіз, туғыз. 10 тәңке, ой, қыздар, қарағыз әлі. Әйдерек кәне өдейдің балалар бақса тұрғанда үйлеп кеттік әдәл? Біздің 40-сы балалар бақсаға 76-сы елда түзілген. Қазіргі вақытта біздің 11 түркім ішлеп келе. 6 түркім башқұрт түркімі, һәм 5 түркім үріс түркімі. 30 педагог ішле, шулай оқытусы логопед бар, педагог, психолог. 2 музыка етексігі, физкультура етексігі, һәм тәрбиесілер. Біздің балалар бақсаға ертәнгі етінен кеске етіге қаттық ішлей, 12 сағат давамында ішлей. Онда түрлі түңеректер алып барыла. Қыздар неме істей алағыз бірігіті? Яратқан бақсағыз тұрғанда өтегіздің? Яратқан бақсағыз тұрғанда. Күн хайын ешке хағының барабыд, балалар дағдарап көрмәхәк, менің бұлай түшке керелер алар. Шулай, хағындыралар мы? Хағындыралар, ей. Директордың есім атамалары білсек? Мүдірібіз Вәлиева Нойлә Мұхаммед Ярқада. Бик хейбет етәксі, абыройлы етәксі. Өзінің коллегалары үшін янып күйіп ішләусі. Район кемелінде, район башқұрт балалар бақсалары үшін методик ұйышманың етәксігі болып ішләйі. Біздің Киров районында балалар бақсаларында өзі біздің балалар бақсағында шулай оқ милли тілді білген башқұрт татар түркімі тәрбиесілерін қабыл етәбіз, түрлі саралар өткәрәбіз, онда қатнашабыз, фекір алышу, түңәрек үстелдер ұйыштырабыз. Ана бүті әлі тілді біліп келілер, мәлі әзді келгәсікірі тілді яқшыла беріне башлайдар мы? Жоқ, онда көбірәген олата өлі сөйдәрі білген, сөйдәрі оңлаған балаларды біз башқұрт түркіміне біріге тілейбіз деп. Балалар білмәлі? Балалар білмәлерді башқұрт түркіміне біріге тұрышады. Әхуна, рус балалары бар ма сол араға ингер? Мұна айтайық, башқұрт тілін үйренерге тілеген рус балалары? Бардар. Олар несе керек бұна тілді? Балалар бетінде үйренелер. Олар бір
бер-береннән уен барышында, дәрес барышында бер-береннән һөйләшәләр, уртак тел табалар, өйрәнәләр. Шигырьләр һөйләйләр, аңлайдар моны уже башкорт телен яхшы аңлайдар, моны шул белмәй килгән балалар инде. Менә кызлар нишләп ошо һөнәрде моны һайларга булдыгыз? Тап ошо һөнәргә тукталдыгыз моны. Тәрбиясе шул иң беренче балаларда яратудан киләләр дип уйлыйм. Икенчедән ул иҗат эше бит инде көн һайын нимәдер өстендә эшләйһең, иҗат итәһең, төрле рольләргә инәһең. Бер көн анда хатысы булып, икенче көн врач булып та, төрле уен вакытында төрле рольләргә инеп уйнайһың. Ата-әсәләр белән һезнең моны нисек? Мөнәсәбәттәр. Безнең Аллага шөкер, ата-әсәләр белән мөнәсәбәт. Аңлайбыз, бер-берегезне аңлайбыз. Бер-беребезне аңлайбыз. Шул бергә кәңәшләшеп эшләйбез ата-әсәләр менән. Безнең инде төп юнәлеш булып балаларда патриотик рухта тәрбияләү тора инде. Шуңа күрә лә без инде үзебезнең бына район, Киров районы тарафыннан кала кимәлендәге башкорт телен өйрәтү, ныгыту, уның гореф-гадәтләрен өйрәнү буенча без бына һәр ел инде Илһам конкурсында катнашабыз. Шулай ук һаумай киеттә катнашабыз. Безнең балалар шулай ук призлы урыннар яулайдар. Тамыр. Улары Һезнең якын гына юлда ашагына сыгыра кирәк. Безнең тәрбиячеләр балаларда әзерләйдер инде, балалар төрле тапшыруларда катнашалар. Үзебезнең балалар баксаһына килеп тә төрле тапшырулар язып китәләр. Асык дәресләр күрһәтәбез. Музей бүлмәһендә лә шулай ук. Үзегә музейгә бар инде. Бар, унда да тапшырулар төшергәннәре бар. Иң авыры ул тәрбиясе өчен нимә эштә? Бына мин 16 ел дәвамында тәрбиясе булып эшләрем. Хәзер инде бана 4 ел өлкән тәрбиясе булып эшләйм. Хәзер үзем бана эштән кайткан вакытта мин уйлыйм инде, мин тәрбиясе булып эшләгәндә балаларга нимәдер өйрәтәм, бер шигырь ятлатам, бер әкият һөйләтеп балаларга нимәдер белем бирә алһам, уларда дөрес юнәлешкә бирһәм, үземнең тәрбиясе бурысымды аткардым дип үземә ышаныс туып, тыныч күңел менән кайтам. Әлеге вакытта инде мин тәрбияселәр менән генә эшләйм. Уларга яң килгәндәргә инде нимәдер яңаны балаларга фәһемле булган әйберләрне өйрәтү өстендә инде уларга ниндидер ярдәм күрһәтәл һәм методик яктан бик канәгать булам инде үземнең эшемдән. Димәк, мин ниндидер алдагы тормыш өчен, балалар өчен кирәкле эш башкардым дигән. Бана хәзер һездә карап утырган яшьләргә нимә әйтергә, нинди теләкләрегез бар? Минсә балалар белән эшләү өчен иң беренче бурысы әйтәйме, балаларны ярату кирәктер ул. Балаларны яратам, балаларны яраткач эшемне яратам. Бана балалар килә бит инде, балалар баксана. Улар бер генә әйтәйек, төркемдә йөриләрме? Я булма төркемдән төркемгә күсеп йөриләрме? Иң беренче баланы алган вакытта шуның өчен ата-әсәләр мөдир менән һөйләшәләр, үзләренең балаларын рус төркеменәме, башкорт төркеменәме бирергә икәннәрен улар беренче сиратта инде кәңәш итәләр, һөйләшәләр дә һәм бала шул ук яшьтә шул төркемдә кала һәм сыгарылышка хәтлек шул төркемдә шул ук тәрбияселәр менән алып бара инде. Әйтимә, беренче көндән һәм сыгарылышка тиклем шул бер үк тәрбиясе менән була инде. Һәм аерылышканда илап аерылышадыр. Һуңнан килеп йонсытмайдар моны. Киләләр бына былтыргы елда безнең балалар музыкаль мәктәпкә керделәр. Улар менән дә хәзер бит инде үзара бәйләнеш бит мәктәптәр менән бара. Улар килеп безгә сыгыш яһайларны үзләре нимә өйрәнгәннәре менән концерт куялар. Бездекеләр балалар шулай уларга каршы бүләк итеп үзләре әзерләйдәр. Шулай итеп оештырыла бездә. Шулай шунда осрашулар үткәрелә. Димәк, артабанкы ядошларын беләгез кызыксынып торагыз, шулаймы? Рәхмәт кызлар, әйдә алкышлайбыз кызларны. Кызлар, шулай итеп безнең беренче тур алагына йеттек. Алда икенче тур көтә, безнең белән калыгыз. Тагы ла кызыграк буласак, кызлар. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхняя одежда для взрослых и детей. Почувствуй мягкость теплого гусиного пуха. Продукция представлена на Свердловском рынке и в интернет-магазине. Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүзлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларны һатуда тәкъдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңа аяк басучылар игътибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт.
Компания «Башкирский гусь» предлагает гусиное инкубационное яйцо, суточный и подрощенный молодняк гусей, мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы комбикорма собственного производства. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на Свердловском и Центральном рынках, а также на сайте bashguсь.ru.